I ćao svima ljudi, danas ću vam pokazati kako napraviti XP farm. Kao prvo uradite ovako. I unutra stavite seljaka. To. Sad uradite ovako. Sam časko da beležim. To. To. Sad samo srušite. Fuck. Temeljica. Fat. Vidiš pas će ja ovo da popunim. To tako treba da vam bude. Sada uzmete kamen i uradite ovako. To. Sada uradite ovo ovako. To tako treba da vam bude. Sada napravite jedan prolaz da se odite dole. Samo česko. To će mi trebati za pas. To je to. Sada popunite ovo vamo. Sada stavite nešto okolo da biste bili sigurni da vam zombiji mogu da ulaze. Sada to uradite i uzmite samo neka vrata. To. To sada stavite ovdje zombije. I sada vidite svi idu ka seljaku. I sada vi odete samo dole. Odete na preživljavanje. I sve ih pobijete. What? To mi je lago. Njih samo pobijete i tako bit ćete veća levela. Samo ovo pravite negdje u šumi ako hoćete. Zato što tamo ima najviše zombija. I tamo će vam biti najbolje. What? Nema veze, znači znate, samo ubijete zombije i bit ćete veći level. Hvala vam što ste gledali video, ako vam se svidio, lajkujte, šerujte, subscribeujte i to je bilo to. Hvala vam, pozdrav.